Alimono kinna nes etebe kitai ne aja sangor ido Helena kode naraka alimono kinna na parit nes abalebe ibusakit itunga upaka Yesu Kristo tetere dumneta ijara na ikaru kere. We have a lot of problems. And then Jesus was encourages us that remain in me. And I will remain in you. That's the Father. You see what a good speech that is. Charles Peter Oluma, ekimatlo PAG, koya ite West Assembly, nges abalebe, ekote yun na koto mokaru kalo, asala kinto ma yun tete redu mneta itajario. So akoto nga isinyiko kinitunga lo iweto mokaru alu, yuneti tunga Kristo, kwa peke sitajara ntoma ijara kechi. Kwenye emina sata naburu rebo machodo kisa lemari kisitoma yun angin, alemari kinga. Chapa kutupite ya kroni kamsa chukiso ani ngosia ndolokini itupisa toto mayo iuna kichieda kes apoto kinerata kotupite talimono kinike akode so asalaki nto moja kaiti nara aloste na jayo na losi kwa piyuna kana ipuani ngoshi otoma so ni editeo jobonbe alomani ngosi to maijara kon mamera do jo bonbe bala palange jakate koto jo sala kita jaut kida muno bonbe ijoy ko kenika Kristo loste na ilosi jona e jamo kurana to ma jasirigete rangi na kiroto na bid na abu Yesu Kristo elopet opele ikeneri alimokini mwamiji asitunga de rangi na kiroto na jarani na ngarakini Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.